Thokozani kokuparafini insizwe kaNdebula iCape Town liwushe libhaca ngomphango ngomuqengeba lapha eKapa kwelenhlanzi igugu lethu yabona mawunceda umuntu ulapha umuntu unyanga umuntu la muntu ufuneka umlwele kwabantu abamoshayo umlwele kwabantu kumbe bamfaka amafufunyane kumbe bamfaka imimoya yokuxhuzula bamfaka impundulu bamfaka inyoka zobuthakathi bayambetha la muntu ufuneka umlwele and funeka uyazi ukuthi mawunceda umuntu uyazazi ukuthi unamandla kumbe ungumuntu othandazayo umuntu wesiprofethi ngoba babetha lo muntu bazoza kuwe bahlasele wena babetha lo muntu bazoza kuwe bahlasele wena ababetha lo muntu funeka lo muntu umlwele nakanjani uze kuwe uzokhala kuwe kuba yena akanamandla uyabethwa ngabathakathi bayamthakatha akalali kumbe ngafa nokufa funeka wena umlwele funeka nawe uyazi ukuthi isitori sakho uyasazi uyindoda enamandla uyindoda esebenza ngegama likaThixo indoda esebenza ngokwezinyanya kwamadloti ulapha umuntu unyanga umuntu ayonto incinci funeka ulwe naba bantu bonke bambethayo uyijike lampi ibe yimpi yakho umuntu uzophila mawujike ibe yimpi yakho abanye abantu inyanga ziyakwazi ke zikujikise sizibona ukuthi hey lo muntu umbethayo ungapha kwakho uqombayo uthethe izitori uyayazi ukuthi uzolwa nale ndoda ibetha lo muntu le inyanga lo muntu uqoma mawufumana indlela yobaleka ungamnyanga lo muntu lo uthethe izitori baye uphinde ubuye uphinde uthi uthethe izitori uyayazi ukuthi funeka ulwe nale ndoda ibetha lo muntu. Abantu abaninzi baye bazibuze kuthini kandihoywe mina pha kuthini kangandihoyi woyika lo muntu ubetha wena qha yena akatsho kuwe bayeke uyatshisa ubethwe ngunamba rongo ziyenzeka into ezinjeya ziyenzeka mawungaqinanga uthi unyanga umntu uzibona sokusiyiwa wena phantsi ukhatywa zizinto zalo mntu sowutatsalaza wena phantsi uxhuzula kuba lo muntu ubetha lo mntu ungapha kwakho uqomba hayi nokuthiwa ulele okanye uthi hayi uthethe izitori uba ungade uncede lo mntu uyava lo moya uhamba nalo mntu ustrong awuzukwazi umlwela awuzuba namandla wanceda lo mntu unceda umntu funeka umlwele. That's why abantu abaninzi bangade bancedakale omnye umntu uye kumntu ubethwe ngumntu onamandla more than lo muntu uzofuneka usizo kuye amandla ke athetha apho mawunceda abantu baphile gogo parafini.